man skal gøre, det er at smide en sms til 1212. Den koster selvfølgelig 150 kroner, eller ikke selvfølgelig, men det gør den 150 kroner plus almindelig sms-takst. Og det du skal skrive i den her, Nicolas, hvad er det? Det er super. Yes. S-U-P-E-R. Lad være med at skrive P3 mellemrum først. Bare super, og så afsted til 1212. Du må sende op til 5 sms'er. Og støtter altså med 150 kroner. Så er du ude i den gode sags tjeneste, ja. Og samtidig har du så chancen. Vinderen af den her mega super tombola findes i aften i tv-showet. Ja. But oh so neat and sweet, Georgia Brown. They all sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie, not much. Said she knocks in bed when she lands in town. Said she ain't why it's a shame how she cools him down. Fellers, she can't get off, fellers. She ain't met Georgia, claimed to Georgia, named her sweet Georgia Brown. No girl make it down, it's got to shake it on sweet Georgia Brown. To let be but oh so neat, as sweet Georgia Brown. Take it outside and walk on and die for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie, not much. It's been said she knocks in bed when she lands in town. Hvor er børnene? Hvor er de? Undskyld, fru. Hvad er det, du snakker om? De plejer at bade. Vi? Men fru, det er jo vinter. Nej. Hvor er de? Jeg ved ikke. Ja, jamen, jeg ved ikke, hvad du mener.